reka dukomeze kwizera ko ukomeje kugira ibihe byiza cyane. Wowe udahwema kutwereka ko udukurikira umunsi ku munsi, reka tugushimire cyane. Wowe ukwema udahwema kudukurikira ku Gika TV Rwanda, amakuru yose tuba tuwushyiraho ukayabona umunota ku munota ndetse ukabasha no kuyasangiza abandi. Reka tugushimire. Gen Muhoozi yemeje ko UPDF igiye gufata umwe mu mijyi yo muri RDC. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Gen Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ingabo z'iki gihugu bateganya kwigarurira umujyi wa Bunia wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bunia isanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Ituri. Gen Muhoozi yatangaje ko umugambi wo gufata uyu mujyi nyuma yo kugaragaza ko arimo gukorerwa ubwicanyi buri kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abahema. Yagize ati nta kindi kintu nshaka kuvuga, amaraso yanjye arimo kwicirwa muri Bunia mu burasirazuba bwa RDC. Abantu banjye abahima bari kugabwaho ibitero. Ibyo ni ibintu bibi cyane. Bari kugaba ibitero ku bantu banjye. Nta muntu n'umwe kuri iyi si ushobora kwica abantu banjye ngo yibwire ko bitazamugwa nabi. Uyu musirikari muri ubu butumwa yahaye ingabo ziri muri uyu mujyi wa Bunia amasaha 28 kuba zamaze gushyira intwaro hasi. Ati mu bubasha mpawe na General Yoweri Museveni, umugabo w'ikirenga wa UPDF, ingabo zose ziri muri Bunia nzihaye amasaha 28 yo kuba zamaze kurambika intwaro. Nizitabikora tuzazifata nk'umwanzi tuzitere. Gen Muhoozi mu butumwa bwa gatatu yeruye ko UPDF igomba gufata uriya mujyi. Ati mu gihe cya vuba Bunia iraza kuba iri mu maboko ya UPDF. Gen Muhoozi yemeje ko ingabo za Uganda zigomba kwigarurira umujyi wa Bunia nyuma y'ubwicanyi bukabije bumaze igihe buwukorerwamo. N'ubwicanyi burimo ubwo mu ijoro ryo kuwa 10 rishyira kuwa 11 Gashyantare, ubwo inyeshyamba zo mu mutwe wa Kodeko zagabaga ibitero muri teritwari ya Jugu zikica abaturage babarirwa muri 80. Amakuru avuga ko mu cyumweru gishize RDC yari yemereye Uganda kohereza ingabo muri uriya mujyi, gusa iza kwisubiraho ku munota wa nyuma nk'uko umunyamakuru Andre Mwenda wegereye ubutegetsi bwa Kinshasa yabitangaje. Kuri ubu byitezwe ko Uganda igomba kohereza ingabo muri uriya mujyi ku mbaraga mu rwego rwo kurinda abaturage bakomeje kwicwa. Urumva ko ibintu bikomeje kuba bibi hariya muri RDC. Ariko kandi nubwo gutya bimeze gutya, ariko ingabo za Uganda ziri muri Ituri no mu majyaruguru y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva mu Gushyingo 2021 mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa ADF byahawe izina ryitwa Operation Shuja, zikora umunsi ku wundi zifatanya n'iza RDC. Rero tugushimire cyane wowe uba wadukurikira kuva tugitangira kugeza turangije iyi nkuru yacu. Njyewe nitwa Omega Boy, ni Gika TV Rwanda. Nakagaruka, ciao ciao, hasta la vista. Wibuke gukora subscribe, ushikore share kugira ngo ujye ubona amakuru mu bambere. Ciao ciao.